Prvo, danas znamo da veza između tegoba koja prouzrokuje helikobakter i samog helikobaktera je u suštini gastritis. Upala sluzokože. Prema tome, ako nema gastritisa, onda ne lečimo helikobakter. Sa druge strane, lečimo ga samo kad je pozitivan, kad je dokazano prisutan. I na kraju, kada to sve primjenimo kod pacijenata koji imaju refluksnu bolest, odnosno gorušicu, i kad izlečimo helikobakter, dobijemo dve kategorije pacijenata. Njih 50% ima manje gorušicu, a drugih 50% ima više gorušicu posle lečenja helikobaktera pylori. Priča iza toga je prilično kompleksna. Ovi što imaju više gorušicu, oni su imali manju sekreciju kiseline zbog toga što je bila prisutna bakterija, odnosno bio gastritis, pa onog trenutka kad se izleči bakterija ima više kiseline, pa je veći problem. Suštinski nije problem ni gastritis, ni helikobakter, problem je ovaj mišić gore koji ne radi ili kila na dijafragmi, a ovo su sve doprinoseći faktori. Prema tome, helikobakter i vraćanje kiseline, odnosno refluksna bolest, nemaju direktnu vezu i nekako rešavanje helikobakter pylori infekcije treba ostaviti za neku kasniju fazu lečenja, ako nikako drugačije ne može da se pomogne pacijentu.